Ngibingelele ngiphinde futhi ngwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngane zakwethu ngicela uma uyaqala ukufeyila ikhasi, cela wenze okufanele icuphe subscribe, ulike bese ushare le video. Kuthinte-ke abaningi ezinkundleni zokuxhumana ngesikhathi owesifazane osemncane osafunda isikole ekhala ngesenzo sikambeje esingesihle athe wasenza kuye nokuyisenzo-ke lapho khona amdelelile wambiza ngenja ebomvu. Uthi-ke lona owesifazane esikoleni iy'ngane seziyamchwenza uzizwa engamukelekile la afunda khona. Kodwa-ke ngale nje ukukhuluma kakhulu ake uyibone nansi ividiyo ezolandela. Sanibonani, ninjani? Uzobona ividiyo or uzogcina ufikile kule video. Senza ithuba ngikubingelele. Okay, ngizokhuluma le ndaba through ividiyo le trendayo le yami. Like lo umbeje angireply kuyo wathi ngiyaqhala ngempela isifikile yaze yabomvu intsha. Yaze yabomvu intsha. Le through igama esingithanda ngayo nje manje intsha ebomvu. Leli gama esengilo everywhere I go. Ukwenzile abantwana ngibathi kimi angimphenduli ngani ngithini? Manje mina sengathini? Singalokhu ngiphikisana ngamagama bese ngiyareply. Ngizoqala ngithini phela uma ngithatha ukubheka umdala. Futhi mbeje njalo ngithi mdala. Vele umdala asikho isidingo ukuthi mina ngiphendulana naye ngivana naye ku-social media. Ukwenzile yena ade ufuna ukwenza wagena lama likes agenile wangilethela ifame ade ngayidingi nokuduma lokho asengilethele khona ukuthi umuntu ehlangane nami ngibize ngenja ebomvu everywhere njalo ibreak angiphathi ngebreak everywhere wonke amaklasi aphumile abukisana ngami nje bomvu yena ukwenza ade ekwenza lade thanda ukwenza yena is fine kulungile asikho isidingo lokho abantu bengibuza ukuthi omphenduli ngani ngithini antshele mina ngithini sihambele umuntu omdala ngithini sithiwa mina ngivanga amagama ku social media nomuntu omdala bethini ke abazali bami ke mina siqobisana amagama umuntu omdala fine kulungile la kwenzile ku right kuyi le fame anginike yona lelo duma anginelo ukuthi yonke indawo semele ngihambe ngisho inje bomvu is fine okwakhe lokho akusikho kwami. Sikho isidingo sokuthi abantu bethi reply mina ngeke reply bafethu angeke umdala asikho isidingo sokuphikisana into omdala okwakhe lokho mfethu uyigenile ifame yena ade ufuna ukuyigain ngami kulungile ubukusile ke ngami ngisho njalo intsha mina phela vele igama lebilisha yintsha inje bomvu angazi noma ngikho yelo ongidela ama-fix inhliziyo ngafaka cha ngemnyama kodwa but is fine ilungile balaleli bambeje hashtag inje bomvu ngizocomment okuningi. Injalo-ke indaba wey'ngane zakwethu njengoba nawe la uyizwela owesifazane ekhala ngombeje ngendlela akhala ngayo. Kanti-ke lokhu kuza ngemuva kwevidiyo owesifazane la khona abejibulela khona ingoma kaMaskandi ejayiva edlala umculo. Uwe umbeje-ke ividiyo le esayiqukula wayifaka ekhasini lakhe wareply kuyona washo lamagama lawa ashiwo lona owesifazane nokuyilana-ke aveza khona ukuthi akaphathekile kahle ngalesi senzo uzizwa edelelekile futhi cwasekile nasebantwini. Kanti-ke ungakhohlwa usubscribe kuleli khasi.